makananong bumoto para king Sine Kabalen Audience Choice Award. Kay ba't mong mig-register king entrance ning sine, kumakang balota iba't king staff ning festival. Kay, lukluka at alben mo ring 12 pelikulang may piling finalist. Kaya rin yung tauling pelikula king programa, oras na para bumoto. Makanano, king balota, akit mo ring pamagat na ring pelikulang mi palage. Piratan may itang broken line king siping na ning pamagat ning pelikulang buri mong iboto. Kay, ipasa may yung balota karing festival staff ayat yung king exit ning sine. Tandaanan, tanggap lamang balota ring staff kaya rin na ning tauling pelikula king lineup. Alimalyari magpasang balota bayo yung tauling pelikula. Ing pelikulang dakaldiling ako ang boto, yang sumambot Audience Choice Award king Awards Night king December 6 king Holy Angel University.